Ia sanga whaamanuina pēr ia, ma sanavi ia pēr le tua iovo au, le tua sisili ese lo tātou tapa au sili, o le na whaia le langi ma le langi le tua o Abrahamo, Isaako ma Iakopo, Yesu Keriso lo tātou o li I whaola le Nasareta, o te whaatalo whatua I le pa ia man mamanu si tātou watunu I so se tafa le lalolangi, whapeona mafuta mai ai I nei New Zealand o Samoa, o Amerika, Alaska, Hawaii, so se tafa lava lo whapeona mafuta mai ai le pa ia man mamanu si tātou watunu, tono mota malawa so se vai panoa, whaatalo whatu le suafa man malo Yesu Keriso, e le nei fo I tu lai, le nei fo I sauninga lotu ia pole, sauninga I lungo le Kevin Life Ministry, ia pe a whai o leo e a whea tātou te whai sauninga whātasi, ia pe sa e mai mō fo inisi o tapua inga I le nei aso ma e whai tapua inga I ia le atua ia whai fo ina e a ngai e tu fo I tapua inga ma sauninga halotu, ia le fo ua e a whea, ia le Kevin Life Ministry nei e te whanongolongo fo I le upo le atua ma tātou mafuta, ia le atua, aua nei toe suia ia lau fo ino le mea. Ia lau mai moanga, ia malau mafuta mai fo le tātou pulo kalame, ai a mawhai, tu sai mo lau fina ngalo. Tau sanga atu, ia petitango share, ia le tātou ilunga o lau timeline. Ona o le aso le nei. O te loa le a whapeona tala noa I se mataha upu, o nisi e fau I le lātou whaalongo, o nisi foi, o le sa lātou whaalongo ai lātou tele I malamalama ai, o nisi foi, lātou tele o mautonu, po o nā whea foi e ono tupu ai, o le a foi le teime tupu ai, o ai foi lātou e o ai, amen. Those are good question. Ole afo le mata upuna la fa pion ta normi na le no fa to share lo ta to live le time ona ole o te lo le afa la fa ilo fo I le tua ni me lilo ilo na malo ia malana upu fo ia te tato umalava ia e ona via fo se fa manianga ilo aina amen ia fa fo I dunga la page tato lo aina te lo fai e mana o e mafai ona ia mo le manuelia. Why don't you share this on your timeline? Fa talo fa toi lai o ona le tua sunga fa fe ngaingo fa tua matausi ale ngata fo I leo tina mata mama tua tono mota malawa fa talo fa atu o Kevin o Luiva le nei fie au na ya te o tau le nei fo iaso e ala I le fiompa I ale tua. Amen. Amen. O ia ona e faisina umi o le tātou mataha upua lo tama fai e tu te tonu o le tātou taimi whaatulanga ino le nei aso. O leo le a o tatalo I whaapa I alau taulanga. Amen. Peo na masani ai. Ia ona o nga I rola I le tātou mataha upu e peo na e whai ma wha malo si au ia te. O ia la tātou tatalo mua lava. Amen. Le tua le mātou tamā o te vi ia oe lo mātou watua, le tua Abrahamo Isaako ma Iakopo le pa io Israelo le tua na whaia le langi ma le larolangi, o whaavai uma, o oe o le na whetalai o na iai lea e whaalolongo le fuafuanga ia te oe, tamai te whaitau lia laulu o mātou ulu, o aso foi o mātou o langa wa e iloa tama, wa e iloa foi le unga mai le amatanga tama, o mea uma tama e tele noa I lau sila whanga, sila fia e la wa fio mea uma tama, o le mātou wa mio tonu e peo le I o le mai e taati e malai a o lawa mi o tonu e sina lea e pa e mātama e le eise pispisia e le eiso na numi tama a wa o oio le atua e whaava vau le atua e a mi o tonu e pa ia oi ova lo mātou watua e fia le nei tu lata mai au na I la wa fio e ala I le au na I lau whanau tama o I lato uma o whaapeona whaalongolongo ma whaafonga mai tama si e tatala o lātou mata whaaleanganga, tatala o lātou loto, si tatala o lātou whaalongo I o lātou I loa mo lātou vaava ai, I mea lilo lo malo, ai meise le whaaola tanga ia Yesu Keriso le Siitiaga wa e sa uni mai ai, mo lau whanau tama, ina I o mātou malamalama mai tonu o lau a fionga pa ia, wha malamalama ina o mātou loto tama, se e fesosoani mai a te au le au ona, vai ma le whaatau waa ma le valea, o oio te poto ai o oe molo wanganga ia whaapeona whaalongoina tama e lau whanau i o lātou whaalongoina oe i o lātou whaalongoina tama mo lātou langona ina lau o fio ai au o se poto mai se tangata fesoasoani mai oe au mai whaata ita inga whaingo fie au mai fo I le ngana whaingo fie tama e whaapeona feso o ta iai ma lau whanau a o lo wanganga e whaamautu le upu i o lātou loto mawhina ngalo
tala noa oe, a oe tama, a o mātou whaalongolongo tama, o tu ina atu ai lo tino ia te oe le nei tu la, o le taulanga e pa ia mamali se e whaonga ina tama, e te whetalai ai, tama a o whaafonga lau whanau whaamanuia mai o i mātou umalama tama, whaamanuia fo i taulanga tama o whai e lau whanau, tama o te tataro tama mo i lātou o whai taulanga mai tama i tutono le ngā luenga nei, whaafetai e tama mo i lātou, whaamanuia tama i ante i lātou, whaamanuia tama i le loto na lulu ai, a o lau afio e whaatoa i ate i lātou, mea ua mātitiva hai, a o lātou fōha i tusa malofina ngalo, i a whaapiona e tauia tama, e tusa tama manuia o lau afio o i a Keriso Yesu, whaamanuia mai o e tama i le nei tu lai na mātou upole atala no ai, ono le suafa o Yesu Keriso o ole mamala awa tuai. Amene ma amene. Hallelujah. Amen. Hallelujah. O te iloa. Ole a o a nga ilo le tātou le upo le atua. Amen. Ka koe vavea ka kou mea. Amen. Tātou oi le upo le atua. Whaima wha malusi au ia te oi malau savalinga. O au ele o se I am not a scholar. I mta upu nei tau prophecy e pio to tele o nisio i lātou. To tele nisio o na le atua o lātou, you know. They are scholar i mta upu whape nei. But I use o te whao ngā ina tusi tusinga. Ia ma commentary a tangata. Ia ale au scholar i mta upu tau prophecy. O te o ina ai. Yeah, does that make sense? So I see through their eyes i mata upu le tau prophecy. O lato tu singa malato wa o onga leo te au mai ai ia mo o skakia foi ia matu ina mai ai se o onga ma se au te lenga o le tato fo ino le mea o tato mata upu pe fa pena ia fo ni ala o su enga alo nei tangata fa tau va ai le fionga pa ia le atua tele nisio va enga o te fa nga ina ai ia nisio au na le atua i lato we na o ina i mata upu nei ma au mai ai ia se atoanga ia po ni va enga e ma fai ona fa matala ai le mata upu. Amen. I to tonu la le mata upu le nei ai mua la vai le ia lu o le tusi le ia o le tusi pa ia o le ta tauno tātou i loa e mai le tele o tusi. Amen. Le a lava se tusi le lalo langi le nei po le a lava se tusi na o le tasi lava le tusi to tonu o le o langa atoa le nei e sa o uma prophecy po ua uma na whaatau nu o le tele o prophecy lona winga o a uma lava ni prophecy na whaatau nu ina le tusi le na lona winga o le tusi fo le na tātou te tari tonu e ni prophecy o le lumanai. Does that make sense? Lona winga pe e whaitau tusi pa ia ia o tusi pa ia o tusi pa ia na prophesy ina le teimi o Noa e sau le lolo fesili na taunu yes na taunu e ale teimi na ave ese me Israelu na taunu yes na taunu e ale teimi o fitsifuru tau sanga o tawhianga o le fesili na taunu e ale maliu mai o Yesu le lalu langi le na taunu o tusi pa ia o le fesili sa taunu yes na taunu o mata upu lava lai tu tonu le tusi pa ia na prophesy ele tusi pa ia na taunu o lona winga o le tusi pa ia ma tusi tusinga le tusi pa ia ma mea o loo fai mai ele tusi pa ia o mea ia pito i sidi o na tātou mata tutu le tātou va ai e mauti noa lava e taunu. It's more accuracy fo ilele ia pesa o le leilea ia le taimi ia wai tele nisi fo o tusi o lau la tu tusia me tutupu ai le tutupu e nisi o lau scientisi na latu predictinga le neangi o mafui ia ma le mea fo ilele fa apea o le a tutupu ia o le a ngoto i lalo ia le atu nuu ma fa apea e le taunu ia latu tusinga ai le taunu o lona winga tatu te le fam moe la ia lato prediction ia ma mea na lato fo ino mea na lato tau mawhai e mate fo le tupu lumanai ai o le tuspa ia o mea lava sa predictor tuspa ia na taunu lava e pe o ina leo te tau mawhai e vatu ai se amatanga o le mata upu le nei ona o anga i le tātou pulo kalame o le mata upu lea o le Siitiaga o se tasi fo o mata upu e tolu ni ona o onga o lo iai ia po o lo whapiona
ona ile temi nei ai alu su e uma tonu ia fo ia tu langa o lo a oina ele tanto nungo nisio le au su tu spa ia o le Siitiaga o le Ekalesia e alu pe a uma ia le fitu tau sanga o sawanga, right? Sawanga te tele fo ia tribulation e ele tanto nungo nisi e alu ile o ngā to tonu ile temi mo makua i vela i sawanga ile tonu ma le afta usanga ai o le tele o le au su tu spa ia ma ila to student of scriptures ile tūlanga tau prophecy o la tau tanto nunga le fo i ele o onga la fa atino ina fe file nei e mua ai le i tupu le fitu tau sanga e pei o le tau fai fau o tu se fa avai o le o le Siitiaga o le Ekalesia le la tatou ua tatou tatano hai a si vali mua tu lava ni ata ia ina ia mawhai ona fau isi na whaavai o le tatou mata upu ina ia mawhai ona te lelo malama anga ai whai tau tala anga o le tuspa ia e eile nā tura o le atua i totonu o le tuspa ia le whenginga tuai amen whaatita inga na ave ese le atua e noka ai le ia o mai le lolo na ave ese le atua noa ai le yo o mai fo ile lolo, right? Tu sena ave ese le atua tangata mi o tonu, ai le yo o mai le wha amasinonga. E pe wha pe nare nā turo o le atua i tutua le tu singa al whenga tuai, no o mai foi na mua sau wina le whanau o Israelu, sa wha pe ona vavai e sea ia i la fo ile puinga mo le a uru matua Israelu, ai le i wha amasino ina uru matua o ai kupito. Na mua foi ave ese mai lota, la via i maile ami o tonu lota mai to tonu so koma makomoro ai le yo o yei fa masino nga le atua e pe fa pe na le ata o le atua i tangata ami o tonu se i o mai lava la temine o fa pe na fo ila le tu singa le fenga inga fo e yai le ata o le lavia inga mai po le lavia ia ese mai e le atua o le Ekalesia ai le yo o mai puanga e pe o le ata la le na o le ta ati to tonu le fenga inga fo o le ata to wo ta to tala no ai ina ia mawhai ona tātou mo fo ile malamlama anga ole tūlanga lea e iai la i sawanga ole ale tala noa la mta upu na sawanga o mta upu ia la tala noa ile fiaf ile tūlanga tātou te mana o e wha ama mawhai iai ole hafo ino le mea ole Siitiaga o le Ekalesia, right? O le Siitiaga o le Ekalesia ona e se lona tahua e mua lava lana tātou o mua e awatu mua la si vaenga le tō mua le lua Peteru amen tō mua i tōno le lua Peteru lau to mawhai e whaasi lou lau tata noi le la sona mta upu nei inu te mana o i te maua o male ata le tau vati amen i to tono le lua Peteru whamai tala Peteru i whamai au le tala noi sauanga male la via inga whamai au a whai na whaasauina e le atua le au a ngelu o e na ngasala au wana tu ina atu i la tau i mai au a mea o le pongisa i se oli ina ia tau fia i la tau e o i le whaamasinonga e le i whaasauina fo i le lalolangi tuai, na o noa le tā la i le ami o tonu, o lona to a valu lea, na whaaolaina, ina ua au mai le lolo i le lalolangi whaale matau. O a ai fo i o so toma makomoro, wana taui atu i ai i le olo palaina, ina ua le lefu, ua tuu ma whailonga i e whaale matau i aso a muli. Na ia lavea i fo i a lota o le a mio tonu sa ti ngā i le a mio wha mata i le a mio wha mata hitu a e wha le taupulea. A wā o lea tangata mio tonu sa ti ngalo na loto wha maoni a o nofo wha atasi ma i la tau i lona wa ayatu ma wha alongo atu i lea aso ma lea aso i ala tau a mio wha le taupulea. Ma na ia lar tala poro le o iai e pe teru wha upo iwa foi mai. Ua sila fia e lea tua, ua sila fia e lea lii, se mea e lavea i mai ai i ea mio tua
ai le whao songa, a e tā ofi I e a mioleanga, e o I le aso wha masino, ina ia wha salaina I la tau. Amen. E mora winga whai upuna, wha maritala a Peteru. Tu so le au vaenga ia sailunga, lana au mai e Peteru e vali me ele ata, o noa, wha atase I fo I malota. Fo mai na ave e seina I le teimi o le wha masinonga. Whai mai lo la I o le tala Peteru I yata tau nei, whai mai, ua sila fia ele lii, se mea e lave ai mai ai e a mio atua, ai le wha o so songa, ai tā ofi I e a mio leanga e o I le aso wha masino, ina ia wha salaina I la tau. O lae sa o ea foi, o lae sila fia ele atua, e ele mea lave ia mai ai la tātou. Amen. E lave o lae na te iloa le au ala e lave ia ai le Ekalesia, ai mai le wha masinonga o le au a mio leanga, I le lalulangi. O le me mua lava o te, you know, o afoi, o te tau mawhai e afoi, e wha manino le le a tātou, I to tonu o le tustu singa le tustu pa ia, ia wai, e lua ia mo meo wha masinonga le tonu o le tustu pa ia, the judgment seat of Christ, o le nofoa wha masino Keriso, lai tā ua I to tonu le lua koe ni to e lima, whai upu e se fulu, whai tau whai upu e iwa hanga I se fulu, nei ai le nofoa wha masino Keriso, ia malesi wha masinonga lai tua le wha manino I lea, tu se whaalinga e lua se fulu, nei tā ua ai whai upu e lima, ma le fulu tasi se fulu lima, o le great white throne, judgment, ia po ole no foa sina, po le whaamasinonga ale no foa sina. E lua la no foa whaamasino lai tono tuspa ia. E lua fo I la whaamasinonga lai tono tuspa ia. Amen. Se I umala se teimi tātou tala noa li vaengana ai alan a vatu ia just to whet your appetite for le teimi whaanga solo ai. Ono lo te lo asu sa la amata lon tātou o e tata noa mau ili mamai mata upu the end times tātou tata noa ai foi. Ile nei foi vai tau ai mese lawa tātou va ai I me o tutupu. Amen. So o le mea mua lava, o I nei o le aso lava lale nei, o le ala tātou tala noa I le mata upu o le Siitiaga I po le rapture I le aso le nei, o le mea mua lava, o le fesili. What is the rapture? O le a le Siitiaga. Amen, ia wa o te mua le nei o le ua, fesili ei nisi o le Siitiaga, o le mea e tupu I tangata e tuuro lātou whaatuatua ia Iesu Keriso, e tupu whaafua sei e pei o le sauaranga oi I le po. O le mea le na e tupu I le mea le o le Siitiaga, po le rapture, o le I to tonu o le afoi, o le upu lea po o le upu rapture, e mai le upu e peru o le hapatso, o le hapatso le upu le au mai ai, o lono winga, to carry off by force, pe ave e sea wha malosi, o le winga mua le na o le upu lea, o le avea e sea wha malosi. O loo, tau mawhaile ti Apollo e, tau fia le Ekalesia I le lalolangi. Ia awane I ave e sea peitai. E ave e sea wha malosi le teimi e wha ato I lalo I sa tani mana au uma o I le langi. I le mana o le upu a Iesu Keriso. Amen. O tau mawhaile ti Apollo tau fia tātou ia awane I tātou la vea I wha apolonga ina I tātou. Ai, e mwhai ona ave e sea I tātou le tātou, pe ave e sea wha malosi tātou, o le wingane na, o le upule na, o le rapture le nei, to carry off by force, pe ave e sea wha malosi, o le isi winga o le upunga, o le hapatso, o le to claim oneself equally, o loo tātou ola I le alofa tūnoa, I le teimi nei, o le tātou te ola I le alofa tūnoa, I le teimi e umai, le teimi o le alofa tūnoa, o le asa ua Iesu e avatu lana mana mea le Ekalesia, e le aise pona ma se manumi na ia whaataua I lona toto pa ia, ma wha mamala tō wangasala uma, ina ia whaatasi ma ia e whaavavau. Lono winga, o le asa ua Iesu e to e avatu, ia pe to e avatu la te no nofo whaatasi. O le isi winga, lona tolu o le upu lea o le hapatso, le winga po le rapture le tātou talanoa ai, snapped away speedily. Pe ave sea whaafue sei se teimi vavi. Ave e sea whaafue sei se teimi vavi. O le winga lea, o loo whaamatala mai ai le winga po le nā turu o le Siitiaga. I to tonu o le se kone,
e ave se fa malosi ile au fa tu Keriso. Amen. So be fa fu se ina tupu le mele o le si wing o le upu lea to rescue from the dangers of destructions. Ia pe la via ia mai ile ia fianga o se fa le ngaina. Pe o ka fa sa mo atunga la via ia mai ia fianga ile fa le ngaina yo po se me la fa le nga au la via ia mai oi so o le si la o no winga le na o le upu le so o le winga la o lo fa mau tu wai le tanto nungo le ave se o le Ekalesia ai le tutupu ia fo po nga tele. Amen. Ia lau tango e watu mo se whatu la ngana o mo meo events po o mea tutupu i le tusi e whaalinga. Ine e tau moa le ata le lau tamu whai tala noa i le aso le nei. O le Siitiaga o le Ekalesia i le whatu la ngana i events tutupu. E le Siitiaga o le Ekalesia, le o le Ekalesia. Amen. O le tutupu la i o whainga tā po o le tribulation i tutonu le fitu tau sanga. Le umatatu tanoi pe hao iai. Le whapupu, umalola ia, o le fitu tausanga, ona iai la ia o le saua Iesu, le saua i whaamasino le lalolangi. Amen. Na e tā ua tutonu o le tusi e whaalinga e sefulu ma le iwa. E o tu whaalinga e lua sefulu, o naua, na e tā ua i le saua Iesu fo mai o lai o mai whaatasi ma le au pa ia. Amen. O tutonu lai na, o le tutu mai tangata na ta te whai tau whatu spa ia na iai ia i la tau o e na toi tutu mai le sa wha mai tau spa ia na tipi e se o la tau ulu. Na ta ua tutonu o le tusi a fo ia whaalinga i luas fulu. O toi tutu mai la i la tau ia ngale e ori si ki anga mua mua. O le ala na fasi o tia tutonu o le fitu tau sanga. Fo mai tala tu spa ia i le umo o le fitu tau sanga. O toi tutu mai ia i la tau na. La tau ina feoti tono fitu la le teimi of sawanga. La tau ia la tau te le italia ina le mark of the beast ia po o le whailonga le manufe ai. Le na tipi e seo la tau ulu. O la tau la nane tau tutu mai pe au mar fitu sanga. I to tonu la o afu oina. Le fa mai tutu mai ai mano nofo tupu fa atasi mai Yesu mo le afe tau sanga i le lalolangi le nei. Ia le fa ino le millennium po le millenniuma. Le lau mai lono no whaatasi mai Yesu. I to tonu la ina, ai whai mai le tala al tuspa ia, a oe o oti. Le to a tele o tangata ia mai to ia a tamu lava, kangaka ia le karia inga Yesu. Tu sala o tangata ia tutu mai le umo le afe tau sanga. Whai mai le tala al tuspa ia, le la e umatatu tanoa, e tutu whaatasi mai mai au pa ia o whenginga tuai. Amen. I lato o tino e le palapea. Ona nofo tupu le mai Yesu i le afe tau sanga. I to tonu o le lalolangi le nei. O le teimina, o lau lokare ki Apollo i le, lai lokare ki Apollo, lai mese. E ila le teimi, whamaina le tala le tuspa ia, o ila atou ia e oti lava. Fato atu tū mai, pe uma le afe tau sanga. O le au vaenga la ngane koe kuma le afe tau sanga. Lea lai whaamasino ina i le white throne judgment. Le to tutu mai tangata uma lava na tutu mai na tangata uma lava la le na le na feoti fo ile la tu te inga Yesu ele kuku mai ngofo mai Yesu i tono la feta usanga fato atu mai ile umo le feta usanga ona tutupu ai lola ina tupu ina alfa masinonga le to tatala melti Apollo mai failo alfa masinonga ia ona ne fa mai ai ile afi tongi ai se oli ma tongi ai oti ma se oli. Ia mai la to uma le fa mai lor fa sinonga na le fa tala ina to tono le tu si fa alinga lo se fulu ma tu manino le o fa sinona nga fa mai le tala uma ai tu si mai and the books were open the books plural o tele tu si fa lo le fa sinonga la va nga na ai for fa sinonga la fa Yesu le fa no ina the judgment seat of Christ. Amen. Fa masinonga la na te iskim ko kala moi ale o va tuar fa tulangana o events po o mea nai tutupu le end times ona pe o inale tatou te fau o tuai ia lo manatu a o tala noa pe o lau mala malama ile order le mele tau tala noa tuai ole e ono ia Siitiaga o lai tusi e tonu tuspa ia pe ono Siitiaga lai ta o tonu tuspa ia o le fa o Siitiaga wo umana tupu o le isi lua e le tupu o le la or ke me kupu ai
Amen. Ai fa Siitiaga le ta o e ono Siitiaga le tonu tusipaia. Siitiaga mua te mo tono e peru sfultasi fa upu e lima. Na e tala noa ai ina ua ave ese e noka. Enoch. Ina ua ona pe ole upu lainge ole caught up ia po ole ave esea po ole sengia i le fa Samoa. Ole sengia esea po ole ave esea. O Siitiaga mua la na maro e ngoka le na ave sia le te mo tonu ole e pero sultasi fa upo lima porque nese lima foi upo fa o le isi Siitiaga le tonu tuspa ia ino ave esea ia Elijah na te mo e tonu ole lua tupu lua foi upo mua ma foi upo sultasi na tala no ai ile ave esea o Elia o le Siitiaga lai tano le tuspa ia na te mo te tonu o tusianga ruenga i mua foi upo se fulu ma foi upo sultasi lena i le au kalila ia ina va ai o le au Siitiaga o Iesu ina ua va ai atu ia le au kalila ia o lai ua halu Iesu rungo au lenga sa ula ngel fo mai kalila ia mai fa pe ana alu o Iesu e to ia rifofo ia the same manner o le wala le na lu Iesu o le sila Siitiaga le na la nta o tonu tuspaia o le Siitiaga le tonu le fa nga ile upu le o le rapture po le caught up le sengia le tanu tuspaia le ta ua e tonu le lua ko ni tus fulu lua fo upu e lua ma fo anga ile fa le fo me ta la polo no o i loa le tangata na halu ile langi tu tolu amen o lai ave ese atu lo langi na halu ile langi to tonu le la tala no ile tu spaia ia male Siitiaga lo la le tatu te faatali iai o Siitiaga le Ekalesia te mo te tonu le mua te saloni e fa upu su fitu ia male Siitiaga ale au tatu witness le tanu atu se faalinga o le moli mau e to o lua fo ia tatu witness le feoti ono to tutu mai la ia le Siitiaga la au vaenga nga na ta u tonu le Revelations futasi fo upu sfuma lua amen le tau avatu se fa vaele ngi wai umalo faingo fie nga lo tatu mtaupu pe malama so e lua la vaenga taua pero fa to la focus la tatu tala noanga ile nei so ile Siitiaga o le Ekalesia la via ia ana e tau mo male ata le tala no tuai e lua vaenga taua ile tala fa solo pito le lalolangi ile tala fa solo pito le lalolangi e lua vaenga taua o le sau mua Iesu ma le toi saulo na lua o Iesu e pei o vaenga i e ao ia tatou na faataua le taimile nei le afio mua mai o Iesu ona olona maliu mua mai e faaola le lalolangi amen e maliu mua mai Iesu na sau e faaola le lalolangi e faapea fo'i lona maliu faalua mai e le tatau ona tatou tau faatau vaaina a ia ave iai le faataua e pei ona tatou ave i lona maliu mua mai taua yo le ave o le tatou faamua po le tatou faataua i le toe sau o Iesu amen i upo le perfecta i le whenga tuai i le whanau mai o Iesu po o perfectanga i le whenga tuai o loo whape ona taua ai e whaavalu ona tala noa i le toe afio faalua mai o Iesu tu sa lai tala noa le toe whanau mai o Iesu i tutua whenga tuai e whaavalu ona taua ai lai tala noa ia le toe sau faalua o Iesu ai o le telo taimi o lai tala noa i le sau mua no winga taua fo le sau lona tonu ile la fo le sau lona lua o Iesu i le sau lona kolo Iesu taua fo le sau lona lua o Iesu le tatu te whaatali ai so mai tu tonu o le lua se lau ono se furu mata upo le whenga inga fau tolu se lau se furu valu a fionga e whaatatau i le sau faalua o Iesu ese le tele so o tele tonu ele tanto nunca to tele la su al tu spa i mta upu e whaatatau i perfectanga e lua vaenga o le toe sau faalua o Iesu ia pe lua ia vaenga o lona toe sau faalua le la tato wo e vatu le vaenga mua o le afio mai lungo au amen o le vaenga o lona sau mua o le afio mai lungo au e feta ia i male Ekalesia e tupu i le amatanga o le fitu tausanga o puapuanga tsele tu sa o le sau mo Iesu le sau lungo au e tupu i le fitu i luma o le fitu tausanga o puapuanga tsele o le aho o mai le lalolangi so o puapuanga tsele nei
ele i o mai le lalolangi ele i tupu mua kusa o pua ngā ia ele i whea ngai ma lalolangi i mua pua ngā lea ngai e whai tau nei tutono o tusi a whaalinga i me tutupu ai si i o stemi tātou ole tatala ai o ina o lo o whaapeona tatala mai ai ia fo ia me ole aho o lalolangi ele i tutupu mua lalolangi i pua ngā whaapea so ole Siitiaga por se ngia e sea ole awala faaola le atua i lana Ekalesia ole afio mai e Yesu i lungo ao e whetaiai i male Ekalesia ole ana i whetalai e i le Ekalesia i afoi la tatou o mua la i la mata tatou tusi pai tau tatou o tusi a whaalinga amen la to mawhai e whaasilou le tatou mataupu ina ia mawhai ona malama le leili tātou ono le whatu a whaatal noa ina i leo ni mta upu hui le kakalango so o ai ono la le whatu a whaatal noa pe tātou tanoa e aona whai mahali lena tala noa Yesu i le whai upu le Ekalesia i o i file tele whaia Theodophia ia a whaasamoa na whaasamoa o file tele whaia whai mai wa e tausia le upu a lou ono sai o lea fo'i o te tausi ai i a te oi le tu waso e tofo ina ai. A o mai le lalolangi uma e tofo ai i e ono nofo i le lalolangi. Amen. O e toi tango e afu analyze fo upu mai. O e tausia le upu a loo ono sai o lea fo'i o te tausia ai i a te oi i le tu waso e tofo ina ai. Fo mai o te tausia te oi i le tu waso. Te mai fa peritania au mai le winga ono le tu waso se tatou whaongaina for mai le na for fa peritania because you have kept my command to preserve I also will keep you from the hour of trial tusa ole o le la tango e fatu se fa ta inga e fa matala to le mele la no fatu au mai fa peritania e pei ole mele ta o me tonu I foi mai o e tau sia le upu alo ono sai o le foi o te ia te o le tu o te lave ia o te tau sia ia te o I le tu waso e tofo ina ai e lave ina mai le aso lea tu se lave ia mai le aso po le tu waso le taimi lo no winga e a foi no le mea e la via ia oi ai le io o mai le aso o le winga le na o le mea le nei save you keep you from the hour of trial lo no winga e tupu ai le io o mai le tu la e la via ia mai oi mai le tu waso po le tu la e le tutusa mai male ia pe ana fa pe mai foi upu e la via ia oi I taimi o tofo ina pe la via ia oi le taimi no tofo ina no inga e tupu I le taimi la tofo ina oi pe te tono tofonga la foi mai e la via ia mai oi mai le aso po le tu waso ai le io oi ai o na la e a foi fa matala ina tonu I po le au ili ina le foi upu le o I foi la le tato te lo ai o le vaenga le o le vaenga mua lea o le saua Yesu o le vaenga lua o le toi afio faalua mai o Yesu o le vaenga lua o le saua Yesu e tupu I le mahe o le fitu tausanga wene I mixa pinga le vaenga lu tano toi o le rapture po o le Siitiaga o le Ekalesia e tupu I le ama I le ave sea leo le Ekalesia le amatanga o le vaenga lua o le toi sau o Yesu na ta ua tono tuspaia second coming le sau ina ua uma le fitu tausanga pupu ngā tele o loo whaamatala ina au ili to tono le whaalinga se fulu mariva tango e whai tau o ki me kakalango e lau e mahamlama na e whaamatala aila le sau whaalua na o Yesu so ile ata o le vaenga lua lea o loo afio whaalua mai a Yesu I to tono ina so o loo whaamatala ina fo I po o lo famatana ina future events initial au perfetta I tuar fega tuai o le sau faalua la leo Yesu le tala no ai Sakaria te ora tu se Sakaria tono Sakaria se fulma le fa foi upu mua
mai, o le saunga la le o Yesu le sau faalua la, o Yesu le sau ina ua uma le fitu tausanga, pe no fai atu. O le saunga faalua o Yesu e lua vaenga, o le vaenga mua o le Siitiaga po le afio o le Ekalesia, le umatato atu e vatu mau, a o le vaenga lona lua o lona sau lea. O le sau ina ua uma le fitu tausanga, le sau loa le toi tutu mai ai e la to ina feoti ma e se o la to ulu ma le no nofo tupu e lo mo le afe tausanga, o le vaenga lona lua la le na, tono le tusi le, o le saunga la lea Yesu le tala no Sakaria fa mai fauta, o le ao o mai le aso Jehova, e tu faina ai to tonu ya te oe o lo oa o le avetea, a wa o te faa poto ina nu uma e tau ma Jerusalema ea le ai e vetea fo i fale ma fetoso ina fafine e tai faatanga tau ina le tasi vaenga o le ai a o e to toyo le nuu e le faatea e se ina i la tau i le ai ona afio atu lea o Jehova e tau maia nuu pei o le aso na tau ai o ia i le aso o le taua. E tu ona a ao i le aso i lunga o le maunga o olive, o lo o fea ngai ma Jerusalema inga ngai, e vai lua ina foi i Jerusalema i sasae. E vai lua ina foi le maunga o olive i to tonu i sasae, ma se sifo o le vanu tele lava, e te a atu le tasi i tu o le maunga i le itu i mātu, ma le tasi ona i tu i le itu i tonga. O ila, o le tala noa i le sau o Yesu ina ua uma ia lea. Ina ua uma ia lea foi. Ia le fitu tausanga. O le eva vai le lua lea. O le isi, na taa ua foi ele tusitala o le whenga inga foi ia yuta lo na mataa upu ia o tasi. Fai upu sifuru whama, sifuru lima, na ia quotinga mai ai e noka, fai mai, le prophecy po le valo anga e noka, fai mai, na valo ia foi la tau e noka, o le toa fitu lea talu mai a atamu, ua whaapeane, whaauta, e afio mai lea li mo na aupa ia e mano, e faa masino ai i tangata uma, ma faa sala ina ai e ua mio faa le mata uma lava, o ia i la tou. Ono ala tou ngā luenga faa le matau. Uma, ua la tou whaia ma le faa le matau, ono ala tou upu faa tau tala foi na whaia te ia e tangata anga sala ua faa le matau. O le tala noa i le sau faa lua lau Yesu ino uma le fitu tau sanga. So, o e tau mwhaia e afo, tau whai whamatala atu ia e vaenga ia i le whamatala ina e la usu usu al tuspa ia le ese senga o va afo, o le va ai mai le perfetta le whenga tuai, ai ese mai fo i la i le va ai a le whenga inga fau. E le i maua uma, o te iloa le la whaitu lau tala lea ngo furore si ke i le sia, e fōlinga mai i le aus, whamatala ina le la usu usu al tuspa ia fo mai, e fōlinga mai e le i maua le tusitala o le whenga inga tuai, le atoanga o le sau whaalua o Yesu, pe le i vavaeina e la tu te le o iloa le vaenga o le sau o Yesu, le sau mua, ma le sau lona lua. O se, lau kahe vakse whakai ka inga, te milare i le asonga maa driver ma mato ainga i le loo welen kongi, e mati atu ma mato ainga i le loo welen kongi, o vai koe, ma vai koe, le maunga, maunga le kumai, e lua tumtumu maunga lau kei loa aku, pe ele si maunga lai luma mai, ma le maunga lai ku aku, i la uva ai mamao fo i lele, pe ai va ai mamao, e o fo ia oi, a mamao lo vai, ai va ai umai maunga ngai lua, tu sai e fōlinga e kasi le maunga, ai lua ona tumtumu, pe e kasi le maunga, ai lua kumukumu ai te le oi loa atu, e iei le vao maunga na e lua, inga ua ka ami loku na ka vale la alu, o na wala, fuka uloa hai, soli, e le maunga e piko mai luma, ai le si maunga lai ku aku, ala vai mamao aku, so le pe ai kasi le maunga fo ile ai lua kumukumu lai ke lo aku e pe fa pe na la le va ai me se aka lo ke valia ku pe fa pe na le va ai me perfecta di thing to wai le mata upule pe de la to va ai mamau mai na la to lo mai e tasi le maunga ai pe e lua na tumtumu e pe fa pe na le la to va ai me fo le pe kasi le maunga le la to va ai o le la te
o leo te tamu whai whaamanino atu, ina ua saule, o te loa ono na wa e ke i lo whai aku e le mangingo le Kako ua mua i kua isi e mai mua le kala lea Peteru. Mua Peteru ora nam ta upo se fulu. Ta upo mua. Foi upo se fulu. Ina ia, whamari tala Peteru. O le ola tanga lea na tau sa ili i ai ma tau su e i ai o perofeta o e na valo ia lea lofa tūnoa e o ia te o tau. Foi mai o me mata upu le pero mata upu valo anga. Foi mai na tau sa ili ma tau su e i ai tangata nei. Tu sana ave ele perofetanga. Na lato te le ilo, lato te le malama i foi. O le tele i o perfetanga, na ave tangata i nei tua whenga tuai, na lato perfeta ai lato tele malama po le ale winga. Le ala na whamele tala Peter, fo mai, o le ola tanga lea na tau sa ili i ai, ma tau su e i ai, o perfeta, o e na valo ia mai le alofa tūnoa, e o ia te o tau. Tu se peo mea tātou, so i a wangi whake ia oinga o whaiaku ele i manino le va ai mai lau perfeta lei, o la whanga kau va ai mai lau perfeta. I le whenga inga foula, le ala na au mai loa, peo i loa la le no mai loa, peo i loa wha manino ai loa, ina ua o mai luma le whenga i la fo, i le whenga fo, o le ua va vai ai loa, maunga nei e loa, i le va ai ala au apostolo, e fo linga i le va ai ale au, ale perfetto le whenga tuai, tu sana la tau va ai, i le afio mai o le atua, ma au mai le au pa ia, tu sa tu singa finga tuai na va ai le afio mai o Yesu fa atasi ma le au pa ia aina na feo lato pele i va ai le finga tuai ia pele i manino mai fo le finga tuai le afio mai o Yesu mo le au pa ia o va ai me le senga o lana lato va ai le afio mai o Yesu fa atasi ma le au pa ia ai lato tele i va aia le afio mai o Yesu mo le au pa ia. Le la tatou o tatou talano ai. So, e tele ni whaamatalanga e se la uskola i le afo. I le whaamatala ina o le sau faalua o Yesu. O po lato whaawinga ina. O le rapture. Po le siitiaga. It's a movement from earth to heaven. O le siitiaga e pei o se o ese atu i le lalo langi e o anga i le langi. Amen. O le second coming is the movement from heaven to earth. O le sau po le o mai le langi o mai le lalo langi. O lona ese esenga le na. O le autua le nemata upo le siitiaga le laka ko le fuka ko ka upu. O le siitiaga o le au pa ia. Ai no tom fai fa mo mor fa vai fa manino le ese esenga o vaenga i e lua. E va i tau sanga i fitu. O le siitiaga o le Ekalesia ma le toe sau o Yesu. Po ole the rapture and the second coming of Jesus. So e ui ala ina manino leva ai e afo e le manino leva ai mamau me perfetto le whenga tuai ina mata upu lea ai na wha manino le whenga fau e tolu la mata upu o lo wha peo nau ili mai eile le mata upu lo siitiaga tango wha mau lalo ale umata tu tano ai o le whetalainga Yesu i tutonu le Ioane se furu ma le wha whai upu mua nga i se furu tolu la tala noa i le rapture por siitiaga o le tusi a Paulo le Ekalesia le mua Korinito foi upu sfulu lima mta upu sfulu lima foi upu lima sfulu ana lima fitu na tala noa i na i le rapture ia por siitiaga ia ma le tusi a le mua Tesalonia e fa sfulu tolu ana i le sefulu ma le valu so mai mata upu nei e tolu o le tusi a Paulo ia Tesalonia o loo au mai ai se ata au tu o siitiaga po le sengia o le Ekalesia pe o i le au mai mo titei o sai taola amen o le tu na mua Tesalonia tu a mata mai na tu mta upu mua Tesalonia o no mta upu e fa o i la le tala noi Paulo te mana e te o te whaalongo lei le le siitiaga le Ekalesia o le tala noa i le siitiaga o le Ekalesia fa mai o te loto ina ia o tau i loa le au soe i le mata upu ye o momoi. Ina nei o tau wha noa pei o isi e le aiso la tau wha moi. A wā a whaita tau te tali tonu ua maliu Yesu ma toi tū mai e wha pia foi ona au mai e le atua wha atasi maia o e momoe
ona o Yesu. Mātou te whai atu fo'i le nei mea i a te outou i le afionga le alii, o i tātou o e ola matotoe pe afio mai le alii, tātou te le mua i e o momoe. Awa e afio ifo mai le langi, e afio ifo mai le langi le alii lava, ma le alanga ma le leo le angelu sili, ma le pua le atua, e mua fo'i ona toi tutu mai o e uaoti o ia Keriso. Ona whaafua sei lea ona ave e sea hae o i tātou o e ola. Ona whaafua sei lea ona ave e sea hae i tātou o e ola matutoe whaatasi ma i lātou iao ina ia whetai iai ma lea lii le vāni monimo. Ona tātou whaatasi pea lava lea ma lea lii. O le nei ia outou fe wha ma whana ai i nei upu. Amen. Hallelujah. So, o le tātou tusila na peo ila, le tala no mai ei Paulo. Ai tātou tele i oe ta tala ina, le nei mata upo te mana oe, e whailoa atu, le mata upo Siitiaga po ole, po te mana oe, e whailoa te autoni mea moni e tutono le tusilea. O se whaalinga lea, le tusilea Paulo ia te Salonia, o se whaalinga fau, whato a maua mai e Paulo mai le li. Ele ilo mo e Paulo. Le fato ai lo e Paulo. I to tono le tusia Paulo ya Korinito. Na ia ta ua ai le mea lilo. Na ia ta ua ai le si tatu reference le tatu tanoi. To tono le mo Korinito es fulu lima fo upo lima tasi fo mai fa auta mai. O te ta watu ya te o tau le mea lilo. O lala eta no Paulo le Siitiaga. Aina tala no i le mea lilo. Ele o iloa. O le mea le i faalia. Ai o le tala noa la Paulo, po le mata upu la Paulo ia te Salonia, o se whaalinga fau fato a mau e Paulo mai a Keriso, o le fato a iloa lea ele apostolo le mea lilo, le fato a ilo, le lau fato a fa ilo ia i foi, ile Ekalesia i te Salonia wana te le ilo mua. Suso Paulo, o mea uma lava, peo lena, fai tau le fai upu sulima. Le tātou whai tau whai ma whamatala Paulo. Le o i le tā ua i Paulo le mea na ia maua mai e le whaalinga fau le whamai. Na ma tau te whai atu fo i le nei mea i a te outou i le afionga le ali. Na au mai sa o a mai le atua. Yeah, for this we say to you by the word of the Lord. For mai le upua le atua po le afionga le ali. O i le tā ua i e Paulo. O le whaalinga fau le na ia maua. Na ia moa sa o mai ai le li, na au mai sa o lava mai le atua. So, o le tali la a Paulo, le la etam whai Paulo e tali ia nisi o fesili. O nisi o fesili, ona ile amatanga o te alu si kakile tu sile a te Salonia. Na iei Paulo masila i te Salonia pe tai. O le saua aina o Paulo masila i tutonu i le nuu le o i foi. I tutonu i a foi te Salonia. O i le nara ilona sola mo na iwa yaso. Alala i tangata fau lau whanau fawina. O tangata lana, o le alia e maile fesili lea. O le fia malama, ona pengo aku lau vayanga ia whaila ko maka upa kalangoa. I penga kalangoa si kianga. Aile i umana, lai wa tele fesili lai tupu ai. O nisi lana o fesili, le lai tamo whai Paulo e to e tali i. Le lola na mau e Paulo le whaalinga mai le li. Le lola e tali i Paulo i. Po le lai, ma o le tasi lana o fesili le o lo ta ua i. Le lai whaamatala ina i lo i la. Lana tali, au te mana o whaatau, o le a whaalau e tele ina le malamalama le tātou, e ala le tātou mata upu, pe atu whaatasi la le malamalama mai le mua. Mua te Salonia, whai upu, mata upu e whai upu e, es furu tolu anga, es furu walu. Ia o le tusi a Ioane su wha, ne tano Iesu, ia whaatasi i fo i mani moko nito su lima, whai upu lima, sfuru ana lima fitu. Le lai tamu whai na ia, ngā solo mua atu la. Ia maa atu le tātou malamalama, ai, te mana o e whailo mua ia te o e rapture, is a signless event. Ia po o le Siitiaga, e le ai sona whailonga. E a pe iai se sign fo ile le teilo ai le mele le tau Siitiaga. Se uma tātou tanu ai. O le, i tu tonu o le mātai o e luasfulu wha, ma le luasfulu malima. O lai ei whailonga na e tala no i matangi o wha, o na e tala no o whailonga le na, o le, e le o tala no i whailonga o le Siitiaga. O lai tala no e whailonga o le unga o taimi, o le afoi. O le sau whaalua Iesu ino o uma le fitau sanga. So, e malama le leile apostolo o polo mta upu nei peo na tala no e le tusia tito. Lena aveila na
tala noa i le tusia tito tatu le tusia tito e mai le tala polo lena ia tito o lona mata upu e lua fa upu sfuma toru lena ave ile fa ina la popo ia polo I fa mai fa Britannia looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Ai pese fa mafan fananga polo le ave I ono ole afo ole Siitiaga po le saule Yesu le saulungo ao o lona saunga le nae le iloa le taimi e whaingo ina e polo e sau e peo le sau ole ngoi o le rapture foi it's a surprise event e eile o te iloa lau te a o ngai lau te ile ango tuspa ia I think 2011 lua sutasi lena te open to whaalongo ringu spepat ka malo fo ile o the radio evangelist o Hero Albert camping lena ona predicting le umo le lalangi laso lusu tasi o me lua afes futasi ai sa tango fo I predict le umo le lalangi sa o Yesu tasi iva fa ia po le sa o Yesu e vatu le Ekalesia na no predicting le kasi iva fa ngo predicting le so lusu kasi o me lua afes kasi ina wale tupu le lua ile asonga kanga lor kama loko I ku unu mai luma le solusu kasi au kuso o ile fo le solusu kasi o ke topa fo mai uma ile to sa lua sul kasi pe afio ko manku pe ko fai ka ngus pepa le kama lo nga lenga le lana uma so I fusta malo nga lenga nga sala mo I lumo le tua mo fa I loa I lumo le tua mo ka kong kala Yesu le ka ua kong le mateo e lusu fa fe upotolu wono fo mai o le aso ma le tu aso e le iloa se tasi e le iloa lava e ngelu le langi wana o lo tama lava so se isi lava e te whaalongo iai o ta ua le aso sa ua Yesu po o se si o perfecta e kam fai ke alo ese mai ai e kam fai ke ste o me o te whaalongo iai ma ona e le isi na te iloa e o lava I ngelu le langi le isi na te iloa le aso le li so o le ta ua o le iloa o le tu aso e sa ua Yesu e whaamalo si ai tātou e ta pena ma sauni I taimi uma amen o le sau faalua po o le saula Yesu po le Siitiaga e whaamalusia po o le sau faafuesei o Yesu e whaamalusia I tātou ta pena I taimi uma amen ta pena tātou taimi uma so o le Siitiaga la o le si I tu o le Siitiaga te tauona e iloa o le Siitiaga e tupu faafuesei ia tupu faafuesei na whaamamafa le apostolo o Paulo le tupu faafuesei o le Siitiaga e pei o le emo le mata o keilo ya kako I ke mingi ngi la langi kako ia I masuinga wa kele lava kako upu fo I fa makala ai no split of a second ya po le emo le willa e pe fa pena fo lele ya ongol ke mina kusis ko ingo Paulo le mengo fa makalanga e pe le emo le maka ya emo ngala lo maka emo fo le lo maka emo mo maka lua wa ke lo ke mina emo maka kasi fa emo mo maka lua ya va ile ya fa pena la le meta or Siitiaga fa marita la Paulo ko wo it foi upper to spaia e tono le mo korinito o lona mata upus fulu lima foi upper lima lua le citato tu silia fa marita la Paulo e fa'afua se'i lava o le emo le mata pe ailia le pu fa'auma a wailia lava e toe tutu mai ai e ua oti ma le ola pea e li ua fo'i I tātou o le tala noa la lea Paulo I foi mai e pei o le emo le mata ia o le pu foi ngā ka ua mai foi mai e le keimi ilia I le pu fa'aiu a tono le au mai e Paulo le meo le upu lea I le fa'atustusaina I le Roma fita Roma fita Roma e tolu ala to pu hili o le pu mo o le pu e fafangu ele au ka po le ale me ala au ka la fai e le pu mo o le keimi nga e ka penga I po le ale si o le taimi e le pu lona lua o le keimi nga e o mai e vatu le fa'ato nunga I le lato me e fai le instruction o le pu lona tolu o le pu le na e o e fai le assignments pe o ese I loa mai le mel no fuanga le nei fai e pe o inale au mai fu e Paulo le ata le o le pu fa'auma ia il tanto nunga na o le au su o tu spaia e pe o inale ma fu ai no fai le tala le o le pu fa'auma
e pe au mai na e famila e pe o le emo le mata. E pe o le emo le mata na li uo ka ko kingo lono winga. O le taimi lea e kuponi mea foi lele e whakalo whakukanga ka iliskanga ka e whakalo foi le ea. Kama voi lele lai no por ke minga la al polo le si ka voi la sa ungi la ka pia le super 18 e la kule al polo ai ngimo pe a foi ska ka fa ola inga voi lele kusol ke minga se ngia fa fo se ia le lo tangata e pola foi ya kala ngor ke le fongi ke ya ko lo ko la ka kala ngole o to inga ata na le me tupu te ia wa ma foi o se ngia esea ai le ele o lo ele lo le taimi o le ala tauma ele i lore taimi o le rapture foi tono tu spa ia is a selective event o le Siitiaga ele o tangata uma e fili tangata e o le Siitiaga ia pe mai ngala le ke fia mai mata upue e tolu o lo tala no le Siitiaga o lo o fa manino mai ai e na o tangata tali tonu po o e fa atua uma ia Yesu Keriso ma le atua e o ilea e fili ina pe o ile Siitiaga so ile fetalainga a Ioane suolai au mai lola la tale o te mana o e failo atu pe no foi atu ole Siitiaga e fili ele o tangata uma e o ai e selectively e ile fili e tu ai nga tangata e o ai amen te ata tu e vai po ai la kanga amen tato o ile Ioanes fulmal fa Ioane no mta upos fu marfa tatou faitau ile fetalainga Yesu le tala no Yesu i le Siitiaga fa mai aua le atu vale o tou loto ia o tou faatuatua i le atua ia faatuatua mai fo ia tau amen o le tangata tali tonu la le taua i ina ua umana taua Yesu foi upu lea ona tala no lola i o Yesu i le mafuanga e ala i ona ta ua le faatuatua i le atua ma le faatuatua ia te ia famila ia e tele mena no fo ai le maoto o lo utama ana le ai po ua o fai atu ia te outou o te alu e sauni se mena no fo ai outou fai foi o te alu ma sauni se mena no fo ai outou o te toe sau o te talia foi outou ia faatasi mau ina ia iai outou i le mea o te iaia. Okay? O to tonu i, pe o fai atu, o le tala no, e le o tangata umala lae o i le, i to tonu o le mata, this is a family, for affairs. O le tala no i mata upu tau le ainga o Keriso. Tangata wa faatuatua i le atua ma Yesu Keriso le ta ua tuspa i la to tu la to faatutua ngai o tangata la le na o le alu Yesu e fai le fale mo la to po pe alu e fai le no fuanga mo la to le la tan no fo mai o te sau to e vatu o to o ai la sau e vatu tangata faatuatua ya Yesu o ta mo mene ata le nei ele o tangata lo lotu ke we fa pe o nga ke loko o nga e alu le no e lotu ele faatuatua ia Yesu e te le alu le Siitiaga ia o itu ainga tangata lea po le tangata lea o le tano ye le tano ye le fmetala Yesu o la to vale o to loto io to faatuatua ile tua faatuatua foi tamato le tano tangata faatuatua o tangata la ia e o ile Siitiaga so e tele me no foi ina mo to lon tamala tano Yesu o fumela o te sau o te talia fo i outou ia faatasi mahau ina ia iai outou i le mea o te iai amen so o te toe sau o fetaringa le sufa mai mata Yesu o te ole toe sau le o Yesu o lo tala no le Siitiaga o lo tala no le mata upu e faatatau i le ainga o Keriso po le mata upu tau le ainga so ai fa mautu e Paulo le manatu lea mai le filifilia po la tou lava po tangata ia ave ile ile mta upu lea le tano i Paulo i lana tusi lea i tonu le mua ko ni toe fo isfulu lima fa mautu ina ile Aone ngalo ia te oi, ili fo ipu mua le tusi lea, na fa matala Paulo le au soe the brethren,
I to tonu o tu singa whenga inga fau, o tangata ile auso o lai tala noi tangata tali tonu the brethren, po le auso, po tangata kerisiano. No winga o le tusi le lai ave tangata kerisiano, o no ola ir foi upu e 5 se fulu. Foi mai la ior tala Paulo, foi mai le auso o la upule nei, e le mawhaia ona avea o le malo le atua matofi o ila atou ua iai tino a ano matoto. E le fai fo i le ola pe le ola pe a matofi o le i uvali. O laela e tala noa Paulo i tangata ta John. Lai fo matala po le auso o lai tala no i tangata kerisiano. O laela ua faa solo me lo le tala Paulo le tano i Paulo i Siitiaga. Ia male toi li ua o tatou tino, i le tino e le palapea. So, mai lo kong fai ka umar kusi wala ka ko ye im fa mamla lo tusi le mai le auso o la upule nei ele ma fai ona vea o le malo le atua ma tofio ila to ua iai tino ano matoto ele fai fo ile ola le ola pea ma tofi o le hi vale fa auta mai o te tau atu ya te o to le mea lilo ele mo moe i tatou uma ai li ua i tatou uma e whaafu e sei lava o le emo le mata pe a ilia le pu wha uma a wai ilia lava e toi tutu mai ai e ua oti ma le ola pea e li ua fo i tatou a wā e tatau ona ofu o le nei tino i uvale i le tino o la pea ia ofu fo i le nei tino oti i le tino le oti lava pe a ofu fo i le nei tino i uvale i le tino o la pea a ofu fo ile nei tino oti ile tino leo tilava ona taunu ai leo le upu watusia ua faa umatia leoti ile manu malo leoti o fea o yailo toi le tunga mawe o fea o yailo manu malo amen o ila o le tala no ile auso ia po o tangata tali tonu ona averola i o le tala Paulo ile te fai tau watu fai upu ima fitu lima ono fai mai o le tui o le oti o le angasala lea o le malosi fo o le angasala o le tu la fono lea ai faafetai le atua o le na te fo ina mai le manu malo ia te i tātou talu le tātou a lii o Yesu Keriso manu malo i le oti po toi tu mai ono o Keriso fa mai la ir fo upus fumal valu fai mai o le nei o uso e pele ia o tou tu mau malele faanga e tia ia alu lo o tou fa malo si le ngalu e ngale ali i malele au noa ina ua o tou i loa e le se mea fa ale au ngalo o tou tau ti ngā i le ali amen o lai fai mai Paulo o iei le fa moe ngore toi li ua le o tatou tino e tupu fa e tupu fa fu sei so ina ua tatala e Paulo mo le taimi mua le nei faalinga ia te Salonia o le tolu vaenga i ta ue polo i me mua fai mua le auso fai upos fulma le fa those who believe in Christ fai upos fulma fai upos fulma le fa il fai upulo es fulma le ono a wā fai ele toi tutu mai e ua oti po ua le toi faatuina ma Keriso lai tala no i tangata tali tonu toi faatuina mai so dead in Christ I think mana ile e tau moa mai le whaaperitania ia le wingot for upu for if the dead not do not rise then Christ is not risen ile o lai tala noa ia ti la tau ia len tala la fo i mari liu ia Keriso pe feoti ia Keriso i to tonu la o le whenga inga fau o le upu lea o lai wha matala ino la tau uma po o tangata wha tua i nga ngana le whenga inga fau e wha ingo ina lo la tau feoti o le momoe o lai momoe pe o ana pole na e moe ai tusa na moe ini lo mata e moe e pe wha pe na le wingo le oti o le tangata afoi o le tangata lea Kerisiano tangata talia Yesu tusa e moe ai ala ifo wow fa penala le oti o tangata Kerisiano fa ingo ino o lai moe tu sa a o le ngira ngai moe a fa ki mamla le wingo fo yupu malo walu e ke moe malama ka ya kusa e te le oti e la te alu te moe ala te tali tonu e malama ka ya ko ya la mai pe nga po nga wala nga po e pe nga o moe ala te fa moe malama ngir ka ya wala mai ona fa idola i o le fa pena fo ila o Kerisiano o lo woti e te le oti o lai te moe
Tu se te alu tu mau. Alai ke mo ika ilo polea because ile olanga yo le fiu whakakari kausanga ai ke rola umoi. Ke rola umoi pe ola umoi po ke ala i whakaiao it's like a split of a second. Fo ile a. Yep, ta ilo polea te me tupu ai pe fa pe na ia fo lingo ole tu langa la le. Ole tum fai lava. E vali atu ia le atole mta upu lea. Ole o te fia tu atu ai se fesidi taua. Yo tatu taimi o si taua le te tu atu ia te oyo o tafa nei taimi. Wa etalia Yesu. E ve mari mfa ola ilo soifua. Ona i to tonu o passage ese umai tonu tu se Ioane tu se Tesalonia ma tu si lea o tangata lai o ile Siitiaga por selective o tangata le inga o le atua tangata ua faatua ile atua tangata ua talia Yesu e vea mali mfa ola o le isi fesili ai alo ainga e alo to lua malau whanau o lo o talia la to Yesu ona ole taimi lea e tala noa tu spa ia foi mai e peo lea e peo le o le saura ngoi e tupu faafu e sei e se ngia ai la tatou e tāua te le lalo le whaoletanga ma lo talia o Yesu ona e tāua fo i lo tā pena i te miuma ona e te ia le te me tupu ele mele so ole te fia so atu i o taftafa fo i lele ina ia mawhaiona tu mai lo loto amen talia ai Yesu e vea mali im faola ia wale ua umono fa marino ina atu o mta upo Siitiaga o mta upo le me na o tangata o talia Yesu e mali im faola e la vea ia mai ila to mai i teimi o popuanga amen a whaiwa e fia talia Yesu e a vea mali im faola i lo soifua e ala ile le vaenga no utatanoa tuai nei mo utam whai fa marino atu o tam fai vali atu fa vai o tatu mta upu wale la tatu tanoa il te lo sio sala sau au se fa vai mo tu mo tatu o le toe sau o Yesu e ono tupu te mina ile te fa longo mai ai e ono tupu taiao ia po le 5 kausanga ia po le 10 kausanga le alava te mi tupu ai o le mea tau a fa mai o le eiso na taimi it's a signless event e tupu fa fuesei le ua fa fuesei o tatu tino amen e avea i tātou matangata ua le tino ele pala amen o le fesidi o le lavia ia e seala le na o le Ekalesia pe ave e sea i tātou i teimi o puapuanga teilo kake ngau ka ke alu ngā kaimi tātou nau mapulu nau ia e alu le taimina na ia o ailo inga halu elo tolu halu elo whanau o e malau whanau amen yo o mar taimi na Siitiaga ile il taimi mua ai le amata taimi pupuanga o eva ai le mela utupu langa taimi nei ile ko fo isele amen na fo le matona tu fa tasila langi le one way ora le au tatu watu le fo wa mata fo ina fa saufa ilonga ma mele nei so it's so close o le utatu la talata yai o le tupu amen o te le o tau fa fefela ai o na no tainga ia e alu le vavaenga mua por Siitiaga le Ekalesia mua aula ela vea ile vaenga ia la vea ile fatamala ia ona le moala ia le vaenga lona lua ia ona fato to sa lo Yesu la to tu mai o i pupuanga manga ni tato o le vaenga mua amen ta faite fieta lia Yesu e vea mali im faola i lo soifua o le tau tinonga i lu mo le atua e te talia ai o ia ma e au na ia te au nei e talia ino no se stulanga e talia ona te fialu sa o ai te afo e te au na ia Yesu ma e talia o ia e fai mali i mo fa ola e se mena langi fa nau mai ol me ponsa saule malama saule me ola ia Yesu amen tatu talo la to ia tatu le talo fa o tanga fe we fi talia Yesu e ve mali in fa ola i lo soifua fa te mai upo talo nei le tual matu tama o whalongo i lau upu, o iloa, o i whaitu to alo to e fio mai, na e whetalai, e te le tulia se ise alu atu, o whalongo i lau upu, o umona e saunia, le whaamangalo ino o mātou wangasala, o umona e saunia le toto i Yesu, fufuru e se ina ai o mātou tangata, ma whaamama ina ai i mātou, le atua, o filifili le nei tu la, e ofo ina atu ai lo nei tangata e avea o Yesu Keriso ma li i mawhaaola i lo nei ola Yesu
o te au na ia te oe, te talia ina ai oe i lo nei loto, i lo nei ainga, ia u whiwhilinga whai, o mea uma o lo uola, a vea i oe maali i ma whaola, whanau lo wanganga, te talo ia te oe, se i tai mai, ye e mana tua mai au. Yesu Keriso, o au whaatua ia te oe, i le suafa manu malo, o oe Yesu o wole ma wala au tuai. Amene ma amene. O te, da tonu whaile nā te talo le whaatua, wa e talia ina ai o ia vea maali i ma whaola i lo soifua, whaapeo na amata ai le lua savalinga, so o se savalinga whaaleanganga, e amata mai le whanau mua i le anganga, e le mawhaina e savari whaaleanganga, ai te le i whanau i le anganga, whawhina e savari pia whai te le i whanau, mea fōila le nā savalinga whaaleanganga, e mua e whanau, e ala i lo talio Yesu e vea maali i ma whaola, ona e ola ai lea, a o la ina sau Yesu e watu le Ekalesia, fa mane tala le tuspa ia, matango fia tonu tu se whalinga, fa mai, o te alu watu, o te vave alu watu, ma a watu la utawi, my reward. Aua ne ngalo ia te oe, e sau Yesu i le teimi lai sau ai, sau ma au maila na tau i o au ngā luenga. O le whaamasi nonga le nā a Keriso le nofo Keriso, the judgment seat of Christ. E whaamasino ai Kerisiano. Tangata ia o atu tātou ia. E o maile au pa ia i o lātou anganga. E o aku lako kingo le lalolangi. Kako whika ia i le woko e kango koe waku le briefing o le mea. Tātou whita ia i lungo au whaatasi ma Keriso. Wa ave sia tātou. Pe kako ke whikau i lungo au. Fu ngare mai Yesu. O mai anganga o kangaka i o ala o atu tino. I atu role whaatasi lo lātou na maari liu o ia Keriso. The dead in Christ. Ta ngata ina ma liu ya Keriso e o momoe. E o mai o lātou nganga whaatasi ma lātou tino i o atu fu mai mua tangata rai tunga mau. Whatu a watu e no tātou i ea. Ie, tātou i whiola. I ka kokore ka whaakasi runga langi mai Yesu. Fu mai la e tātou spa ia. E sauma au mai lana lana taui. Le la tana noa i le tala Paulo le mua Korinito le tu se Korinito foi mai o le la whaamasino ina inga luenga fo mai o Keriso o le whaavae na whau i lunga i le auro le a rio o nisi wa whau ia lau papa maa fo mai na avela i o susunu nga luenga fo mai la o le a lava le memu ia fo mai la e sao lava loa nganga ono Keriso ai le aiso taui e mu umau nga luenga mai mau umar ke minga e ora kisiango e le aiso nga luenga o sao ona la matala tu spaia. There is no condemnation in Christ. Amen. O ele wa e sao ese mai le whaamasinonga o le no sina. Ono Yesu. Thank God for Jesus. Amen. Whaafetai a Yesu. Whaafetai le atua ono Keriso. Walavia ia mai o le whaamasinonga le no pai. Amen. No sina. Whaamanuia le atua ia te o tau sa moa. Te lo o asu sa. O le atau mawhai e toe au ili loa ma fa matala tala ili loa tato mata upu nei ono leo te tau mawhai e fau ia ona e whaisina te leo la mata upu se taini mua o le ala fu ile wala ino tango a vatu ia tūranga fu ia tau whaavae fu ilili i ona tato noe rola ia te leo le mata upu e pei lava ona whai tato pai postadi mua lava whaavae fato a fau e rola te leo nisi mata upu i lunga ala ua umona ona e malama mata upu whaape na fu tato mata upu nei o asata itasi a whaapeo na whaasoroina il tātou tatano i mea tupu end times ia matulanga o le ai prophecy matulanga ia talo atu talo mai foi ia mawhai o na tātou maua le taui ia aua nei sau Yesu ala lawe ke ka whau taimi nei maka ngalue loa koroha i loa o le langi ia sau Yesu e waku o e ala ielo kaui. Amen. Ona fa mai sa mai na taui. Sa lo Yesu taui tato. A sa lo Yesu i le whaamasinonga no fo the seat of Christ. Ai sa Yesu ele inka ko ngaluenga la mu maka ko ngaluenga fo ye. Le isi ka ko ka. Nga mai mau no mara tuai la i o le tala. Ai foi. Alesi ia foi. Alesi au inga nga oe sa vali toafa. Sa vali au inga nga ko afa. Ai te i kokolu o ringa sa vali kofa. Ai te wala tō whaalongo ina le leo le atua i o la tō loto. Le tala le atua na whai ai. I le keimi le pongi sa, lai pongi sa. O whai le atua ai. Ka ngofi e ao umang kama i maa o i kokongo. I a kofu o kouma maa. I a ku i kokongo au koukanga. Ao ina aso i fole, ao ina oso i fole la. O le ao tō fia. O le ao tō whaanoa noa foi.
o tala le tua na fai e le vaenga i o tala fa tai e le foi mai o le sa vale o ka me koko ai fai o la tu la ngona le leo mai le tua foi mai e ka o fi ku mo meu mai ko ngola ko ako fai le tu e a o ngoso i fole la some of you you will be glad and sad me o le auto fia o le auto fa no ia ka o fi ro inga ia pongi sa vo le ku ro mai ko ngola ko sa va vali ala ia inga ua oso i fola le la de kai au. Oso i fola la i lako ako fo i fai kuro male tua. Fe ka ngofi lo i meanga ko kongo ako. Fe ka ngofi ko kamanga o kai mange uma mea lai ko kongo le. Lai ko kongo ako wari so kai mange me inga ko kongo. Fa mai lo la ia o lato bo fia to e fa no no. Fia fo i lele o laua moa kai mange. Ai fa ngongoa ngai kai mange a. E pe fa pe na le tala le to fa to termine. Ia te tātou, le teimi le nei, sa ili tolo hai o le langi. O nei e le teimi e umai le o langa, e ke laku le langi fai le price giving, sau le tua, tau i umai skangaka, ai le tau ia oe. O e fia o e alu le langi, ai ke whaangoa le iso kauhi. Teimi le nei, now is the time of salvation. O le teimi fo le nei, tolo hai loa o le langi. Amen. Tātou puru nau e maua le tau i mara whaamanuianga. Wa umana saunia, wa umana maliu Yesu mo i tātou, wa umana whai e Yesu le tau i mo i tātou. Sau e batulana Ekalesia. So, whaamanuia le tua ia te o tau sa moa, ta pena ina i a tātou awaonga, i tātou whailoha i le asolua, o le asau nei, i le alofa maleanga le leo le tua, tātou whailoha i fuila i le astofi, tātou mata upuko, authority of a believer ala faonga ina la sa tatu tatanoa I mata upu tau prophecy I end of days tatu tatanoa I mata tau fu e vangi mai nei mata upu na wa esel tau tatu savalinga e fa malo si e tatu manosimia o le tasi nei o nisi nei o mata upu e se a kalango inga e se a kalango inga ngai maka upu kau revelation ma mele nei ai esel tau o le fa malo si ai tatu mata tatu savalinga Malesi me olai tonu tu spa ia e aona tātou ilo. Amen. So whaamanuia le atua ia te o tau sa moa le talo whaheu tātou polokalame. Le tua le mātou ta mā, whaamanuia I lau whanau o na whaafonga whaalongolongo I lau upu. Whaamanuia ia te I lau ta talo o lātou loto. Whaamanuia I o lātou ainga. Saunia e lau o fio au wina se au whaingaruenga I la vea. I o lātou wanganga. Ia whaapeono o mai lau o fio o umona tāpena ina I mātou le ātoanga o lau o fio. Whaafoi le vi inga ia te oe ta mai mea uma mea siri wa e whaia. Nei, ma se ia ho I le whaavavau lava o le swafa o Yesu Keriso o ole ma wala au tuai nei. Amene, ma amene. Ia, sa mor tātou plokalame le nā, I le nei foi ai tu lafa manuia tele le atua au le ingalo ia te oe. Lau savaringa, sole, e kako price giving. Amen, tolo hai lo o langi le taimile nei, fai mea sili mo le li, au ngai le atua. Amen. E koe ngau ngisi mea. Kei me ngai a whai o ngai ke kai ko worship team. Se ma koe kai no mo le atua. E kau whamele tala tu spa ia. E ho le ipu vai e te avea. E le mau mauron tau whamei. E kau I ume le atua. Kau I le ipu vai. Kau I le anga le lei. Kau I ngaru enga le lei. O lau kakalo o mea uma ngai ke whai ai le wha tua. E tau wia ume le atua. Ma aila le price giving ke ua misi lau kau. Amen. Whamanuia le tua ia te utou, tātou whelo hai, le la aka kalar ka kumaka upur vai aso lea, I se isi la maa neia, lea au mai e loi nai le tua, au tātou whaavai, nā utu atu nei aso. Whamanuia le tua ia te utou, tātou toi whelo hai, I le swafa man malo Yesu, Kevin o lui vale nei, alofa tele mo o tau, whaasoi fua ia.